kan umyam do silong ru ni la firai bangin le de fulin dia kan ni ru nak kalian ke energy real kila thum yau konsultan aga ba mener ni dai discuss hagini ke kinja sing in finalize ya ka alignment jong kan ni namar ka weru ni kwa ban bypass no ya kan ni kadang namar ba kan ni kadang ko malong mata perkat pi ka restriction ya kan ni ka we ka kata sibun ba wat kini ki night super kimla suban sangai ante po ISPT de mentang dan ya finalize aga ba Muslim su in finalize kan alignment kenang ba konsultan mula penbit penbiang kan kapor ka biang memang ke government of India ru kapdiang sekumai kan proposal jumi but ki ong ru ba warna wood je kan proposal kenang bangin la air ban ai sanction maka kam kan ya sakna telan gila ban le sa kan iru kan lo ke jimentoi ke krau ya ka silong ke jumi ban ya ke jelam ne kra jumi barokoi ngajar ketengi gini kini tangki big project ki bengala bakni kran ni sa ka sarkar MDO government 4 don ha ka history jo kamegala nget yang ka 4 don ha ka history jong kamegala nando ukhat kan dai Spanyol pu ara ru ta kan ne ke government ko bangi yalam nando arja kat pra hadu menta kasngi kabalala banora kat kini ki project ki bangimju hot new ngimju poi perkat menunggu tenai kata ngai ka jing bisa rupai ba namar bateng teng gejing penskutu bakla ka bun jai bun hukom ten le ya kata ngam om kom no taba ngingi kwa bakini ke projek ki lawan ngi kwa ban pendem hapok kapor ka babiang kenang ba kan lo gejing bentoi ki pai ba jo ke jalan ni